Kaya na backup piro yung barang ngiring. Uy, nauran ni Rocco dili oh. Ito. Hindi bang siya makipalopo eh. Malopong ito. Ada adik-adik awas Bu, mali. Saleko. Sali ko le, laki le. Yo saleko kuah. Laki le. Uyo gara adua pi. Uy, Gara adua. mantap. Kinna mori kendi gitu le. Mau gak kendi kita. Oh, kini ko to. Iyo. Tayo wala yung lamba-lamba ina ano le. Bote dipakai na ano tumu. Padangan le. Di garisan ya padang. Panggen dito mo silyo. Ito nga rin ito. Ah. Ya ke pentiro tolinota. Ya ke kapatongan anta kung baita iya. Marga susi. Ya, betul instrumental ko muna tawag ka lang. Tak na tam kalam ito. Ya, mura tawag ka lang kung maksudnya tago. Habis pikir buat Kalau bisa. Itu kan dia pak. berbicara batinan itu istilahnya garis alam ya bisa saja. Oh, apa gitu. Wih, Wih. Udah kalau yang paling dikali dia lala ko ti. Jadi pagalo banget ini. Kayak panen kimilay. Itu na di malas ang alon kayak. Ada dia mau ditambal pira na le. Parah. Kayak panen ko. Baru ditambal. Itu dia tiyo. Kata santai bang kita sana. Kalau kasi ate sa tayo na ano to. Kimala suki naman mo turanji. Batak tadi posisi mga ating kalawan na Iyo. Ini ya. Kalau aduh dari tiro to. Kaya Aduh, nga rin teki way si ano yang tetap to limpal le. Susi. Wah, Kinano si kanda pidapit pi. justru mandiri gili itu kayak masih rinan. Mandiri gili ya. Malena. Paling miring baru masolo. Baik. Lancar le. Lancar. Kan pengurangan nano kok dulu ke Biaya. biaya. Itu apa salah tuh selokan V? Apakah? Silakan fair kayak gitu. Din juga, Silakan ye. din juga tulang may kampung sama ile. Iyo. Tuh. Nadi sempung saya melakukan apa le. Iyo, Saya itu. dulu tolok parang perempuan. Mari. Dong ke anak sang kapuna deh mi. Ewan dulu. Dulu di baru korembon. Oh. Oh, tama yung mimitok. Pas belokan tama ano sa amin ko lambi na ako do ko mo mobil kedua dari terakhir. Susi. Ko lambi tama Yang gandeng? Iyo. Gusto belokan tama. Nambah menimpakan dek drone. Ya aton nama cie malum itu
Lo metok tete le. Sapa nongo si pipili lo. Ya aku tuh belokan lah nih anu tuh. Nani tena lancar sama Tena na inal haluan. tuh haluan tuh. Lagi oto bahan tero. Itu sangat perlu duit itu tero. Ya itu anu berarti mah kampung jodoh anu pir tuh anu sama jodoh saran. Iya. Ini gua anu kusaku, gede anu. Kepala atu. Kusaku den pas banget tuh akara ulo pas akara wo. Tayo iya lalu yun tuh. Kusaku. Ambil lari ke Pakai foto telu. Ya kayak fix minta apa kan nih biar daripada pusing kerako. Apalagi nang aku kami yang kino tanggal 24 sampai 27 nang Alun to. Weh. Sedangkan itu anu dan di Giska ma telepon dah ka apia. Buka sawara aku. oh. Teti Hindi kayo Ano kaya nando? Dereka. Indo Biasa ke situ. Dari sek. buong ya resepsi na ke orang kono ada. Buong ya resepsi na to. Tayo. Tangalong. Masa? Yo, tangal lo ya. Saan ko buong eh. Tayo. Dauri ki ato bongi dan acara itu misalnya dero. Masih atau TM tergantung ya. Kayak di konakar temperkatan toh. Tapi biasa ke masing-masing daerah lah. Kayak lu tergantung anu nah maksudnya resiko na toh. Berarti bisa kaya sudah masih yang ke lu si resepsi na. Iyo, kayak itu acara misalnya. Pita emang tuh kimang ke resepsi na. Na paling emang dari mana ke boleh kemana? Iya harus tuh. Lagi kadang alas. Iyo gedung. Sudah kau mangkasa. Tapi teh enak gedung. Biar begini. Gitu. Yun, nanti kalau mana lah.